Abasirikare bahiritse ubutegetsi muri Niger mu ijoro ry'ejo ku cyumweru bavuze ko biteguye gukurikirana mu nkiko Perezida Mohamed Bazoum wakuweho ku byaha by'ubugambanyi no kutita bihagije ku mutekano w'imbere no hanze y'igihugu. Hakurikijwe amategeko ya Niger, Bazoum hamwe n'ibyaha ashobora guhabwa igihano cy'urupfu. Muri Sudani, umuyobozi wa gisirikare General Abdel Fattah al-Burhan yavugiye ijambo kuri televiziyo mu buryo budasanzwe arega bitwara gisirikare ibyaha by'intambara. Aba nta gisubizo bahise batanga. Mu gihe Afurika y'Epfo ihanganye n'umubare munini w'abashomeri uri hafi 33%, ONU n'indi mpuguke baburiye ko iki ari nk'ikibombe giteze gishobora kuba cyateza intugunda muri politiki. Icya kabiri cy'urubyiruko mu gihugu nta mirimo bafite. Misiri yibutse imyaka 10 ishize kuva habaye imyivumbagatanyo i Cairo yashyigikiye wari perezida icyo gihe Mohamed Morsi yakuweho n'umukuru w'ingabo Abdel Fattah el-Sisi. Naho muri Tunisia, raporo zivuga ko ihindagurika ry'ibihe ari kimwe mu birimo kugira ingaruka ku buzima bw'ibidukikije, ubw'ibimera n'ubw'inyoni zihora zimuka hagati ya Afurika n'Uburayi.